Okurugira abakukurwa Ministry y'Amizi hamwe n'ebyobuhangwa ekigenderire kujanjaza omuranga gw'okurinda ebyobuhangwa ahabwa enshonga egi Gavumenti ekwatanise na Ministry y'Amizi hamwe n'ebyobuhangwa batandikire project ya Green Climate Fund okuhera abantu okubiiha omu bisharara bakabaha ebindi bintu ebirikurugamu entaasya. So ekyo nitukikora tukwija tureba nanka ebisharara ebisisikire tugamba n'abantu bo mu byocyo cyanga tubegesa beyikiririza bashora ibyo bisharara babirugamu. Akwa tubaza mu kisharara for example wahinga nk'ibitakuri aho kinga umusoro rw'ibitakuri tukubigeho kwezi kuko umuntu yateraho ubunyansi nayo urori ibiro z'ubunyansi urori ubunyansi ngiye gure mitwaro 20. So usanga aho yahinga ibitakuri ibivuza guze mitwaro 5 umuntu yatera ubunyansi igihe mitwaro 6. Ebintu ebimwe buhumi ebyenyanja embuzi empunu hamwe n'ebindi byingi nibyo bitirwa n'ibigabirwa abantu abahereze kubinga omu bisharara hamwe n'endijo myanya y'ebyobuhangwa. Eno bundi tukorana nanka tukora irrigation ningashi okushikera twananka mini irrigation aho kushikeza amizi kugira ngo batazo mu bisharara aho kubatwarayo kuhinga no kugira ngo amizi ugakura nanka heru y'ekisharara bashumo mu bisharara kugarondayo nahabwe ekisharara kikaba kiri degraded munonga kisikire munonga nahabwe ekyo tukatura nturonda esente zo kukigarura muri project kuyizire twagira ngo ahantu tutekwa kuziteka ry'ekisharara. Bamwe mbaganyirwa mu project egi bina amasiko ngo entebekanise egi neija kubahwera okwongyera amaani omu ntaasya yabo. Wakati turigiremu ukaza kukora ebyawe ekisharara nindangu tugoberemu kukiri wakorwa mu kisharara bukuba ndio wanje ngire nyekorera ebyanye nk'omuntu byatukatuzayo tugomboshe mataka shomesibwe tinkubura kasenta ashabo kacheho onkakache tukahango mwino bondu kunkwenda nk'emitwaro 2 nyijamwe mu kibina njihamu umwana wabo babinga ishomero emitwaro 2 njumuhereza garuka hishomero. All the fertility has got the water. That is one key reason why people got the wetland. They look for fertility and water. Ehureja ya Green Climate Fund eri omu districts nka Kisoro, Kabare, Ntungamo, Shema, Bushenyi, Rubirizi, Rukiga, Kanungu, Buhweju, Metoma, Rukungira hamwe na Rubanda kandi neza kumara emyaka 8 ahabwa TV West nde Akiza.